Maya pa oras kabalen. Kayan tabi mabilog ang pwersa ng GNN TV44, mabiyal na rin makapanaon at yung kalistorya dapat yung abalo. Kapamilataning garantisado, kumpleto ang pangbalansi impormasyon. O rin po rin balita may kalap yan ng Lunis, March 10, 2025. Yako po ibenigin to at iti in News Force, Pampanga. King Balen Guagua, tukluking ligit 2.5 million peso sa alaganing pagsuspetsyang Cebu ng asamsam na ring otoridad. Ay ning balita ng Patricia Mamang. Higit king 2.5 million pesos sa ulagan ng pagsuspetsyang iligal na droga ing mesamsam king Barangay San Vicente, Balening Guagua inyang Huwebes, March 6. Agpangka Police Colonel J.D. Maandal, Direktor ng Pampanga Police Provincial Office, ingaman ang operasyon, penimunanin ng Provincial Drug Enforcement Unit, Provincial Intelligence Unit, Guagua Police at Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Region 3. Reng pagsuspetsyang droga, may kumpiskala iba't karengatlong suspect, kabilang in 31 anyo si Baking Oriental Mindoro, ing 35 anyo si Baking Navotas City at 39 years old di Baking Orion, Bataan. At yung 373 gramo ng pagsuspetsyang shabu, mamalagang 2.5 million pesos, reng mesamsam kaya bereng baril, balas at personal na gamit. Reng suspect, mamarap lang kaso king pamaglabag king Section 5, 11 at 26 ning Article 2 ning Republic Act 9165, a Comprehensive Dangerous Drugs Act at Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act at king Omnibus Election Code. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force, Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo. Halos kumpleto lang tinagon rin kakandidato kay San Fernando para kay Unity Walk, Interfaith Rally at Peace Covenant signing. Silipan tamo'y naging kaganapan king report ay ni. Nitipon-tipon la rengalos laganas sa kandidato king Siyudad San Fernando para king payapang Unity Walk, Interfaith Rally at Peace Covenant signing aganapan king Heroes Hall inyang March 8, 2025. Penimunanan ng Commission on Elections, Philippine National Police at aliwa pang ahensya ng gobyerno ing aktibidad alayong isulong ing meto nga patas, masalese at tahimik aalalan. Almost complete po yung attendance natin. No? We are very grateful. We are very happy na nag-attend po silang yung both parties. Kita natin yung commitment nila na sumunod sa patakaran po ng COMELEC at hopefully po sa darating na elections magiging mapayapa po ang magiging election natin dito sa San Fernando. King Kabilugan, 23, kareng 25 ang kandidatong tinagon bang ipakit ting karelang pamakisan metong king aktibidad. Sobrang saya po ma'am kasi ine-expect po natin na ipakita nila yung kanilang willingness at cooperation sa ating gagawing program. Para ipakita sa ating mga kababayan yung willingness ng bawat isa na makipagtulungan para maging maayos ang ating gagawing election. Kabilang kareng tinagon din na Kaluwag Gonzales team, king pamanimuna ng re-electionist Mayor Vilma Kaluwag at running mate para Vice Mayor ay Councilor Brenz Gonzales. Tamo kapayapaan. Nilabas siya election tamo na mapayapa, alang manasakit, alang mawawalang biye. May kakalugod tamo po, may papangadi tamo na alabas tayo in election 2025 na mapayapa at tahimik at manatiling may kakalugod. This Peace Covenant, it's a symbol, it's a representation for unity and of course for a fair and peaceful elections. At andito po tayo ngayon, lumahok po tayo dahil sumasang-ayon po tayo sa positive campaigning, sa good propaganda. Sabi nga nila, yung election natin, it's just one day. Iba-ibang kulay. Nakikita nyo po ngayon, meron pong kulay red, meron pong kulay blue. Parang rainbow lang po yan. It will symbolize unity and faith. At yula naman rin grupong Pineda Lagman, pamuntukan ng mayoral aspirant Maylin Pineda Cayabyab at re-electionist Vice Mayor Iisa po tayo sa isang mapayapang Lagman. eleksyon. Para pakita sa mga Fernandinos na yun nga, tayo ay nakikiisa sa kapayapaan at sa isang mapayapa at matahimik na eleksyon. Sino ba ang hindi gusto na mapayapa ang eleksyon, lalong-lalo na yung ating syudad? Dahil ako ay naging mayor din ng 9 na taon. Gusto ko po na
ang ating lugar no, ay isang mapayapang lugar. Governance po kasi it's a shared responsibility. Not just doesn't lie with the karempong manungkulan. Again, this is a process to choose no, our leaders. But syempre, imburita mo po itang after the elections, itang South-South magobra and towards a more progressive and sustainable city of San Fernando. Bistamat milaban-laban king daratang nga alalan, pepa kidareng kandidato ing karelang pamanalakaran para king malinis sa eleksyon kapamilataning Peace Covenant signing. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Papasaupya ing DOTR King LGU ni Angeles para king right-of-way clearing king proyektong Clark Angeles Calumpit Railway. Ay ng report ng Patricia Mamang. Personal niyang binisita yung Department of Transportation o DOTR Secretary Vince Dizon king Ciudad Angeles inyang March 7 bang manyad suporta iba't king LGU para king mabilis sa pamagresolba kareng issue ning right of way ang makaapekto king proyektong Clark Angeles Calumpit Railway. Sinigurado ng Mayor Carmelo Pogi Lazatin Jr. ang pamakisan metong ng syudad, bangay iwasan niyang mitengga yung proyekto, alayo nga pasantingin transportasyon, mabawas ang trapiko at apasulong ing ekonomiya ning rehiyon. Amo yuta nemo namang Mayor Lazatin ng DOTR na iyabela reng apektadong barangay king proseso. Dinikdik na namang Secretary Dizon ng dedikasyon ng DOTR king pamakiadwangan king LGU at aliwa pang Miki Upaya bang apabilising proseso ng right-of-way acquisition. Ing North-South Commuter Railway Clark Extension Project asahan niyang makapanyake hanggang 342,000 na pasahero aldoldo. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Atin pa mga paling balita, king pa magbalik ng News Force, Pampanga. Sabi nila, wala ka daw ginawa nung nakaupo ka sa Senado. Ano pinanindigan mo? Pinanindigan ni Senator Lito kaming mahihirap. Binigyan niya kami ng libreng tulong legal para umunlad. Gagawin ko ang lahat para magbayad sila. Kot! Ang sabi nila, artista ka lang. Ano bang magagawa ng isang action star? Marami nang nagawa si Senator Lito. At ang isa dito ay yung pag-aksyon niya para sa kapakanan naming mga manggagawa. Ang sabi nila, hindi ka daw nakapagtapos sa pag-aaral. Paano mo kami matutulungan? Hindi nga siya nakapagtapos, pero ginawa niya ang lahat para kami ay makagraduate na! Ilan lang yan sa maraming nagawa ni Senator Lito Lapid. Dumanas ka man ng hirap. Lahat ng sabi-sabi sa'yo, inaksyonan mo. Kung ako'y nakaahon, kaya nyo rin. Kaya natin lahat lumaban at umunlad. Tatak Lingkod Lapid, Supremo ng Senado. Lito Lapid, number 35 sa balota. Lito, Lito, Lito Lapid! Lito, Lito, Lito Lapid! Lito, Lito, Lito Lapid! Panandamaning El Nino. Kung toro papali o mitatasing temperatura, daragul mo naman ing pamangailangan king kuryente. King daragula demand king kuryente asang kaning paning pamangamit kareng appliances kalupaning aircon, freezer at refrigerator. Asahan tamo naman na siguradong tuki ing kimot ning presyo ning kuryente amani batan king wholesale electricity spot market. Inya naman papaganakan ing Svelapco kareng hanggang consumers
ing paniguradong pa magbayo ning konsumo at presyo ning kuryente balang kilowatt hour. Manatiling makayantabe king kaya kaming Facebook page para kareng latest advisory. Beto nga paganaka, ibat king spelab ko. Ako ay isang Anghelenyo. May determinasyon at dedikasyon sa bawat aksyon. Masipag, tapat, at handang maglingkod. Sa oras na dapat. Makatao at may paninindigan. Malikhain at may inisyatiba. May puso para sa masa, handang protektahan ang kapaligiran. Para sa kinabukasan. Ako ay isang Anghelenyo. 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 Handa ako para sa lungsod. Buong pusong maglilingkod sa inyo. Hindi pa rin balitang dapat tamong tutukan. Neto nga graduate iba't king Holy Angel University ing meni muna king katauling criminology licensure examinations. Ay report ng Patricia Mamang. Meni muna ya king licensure examination for criminologist nganing February 2025 ing meto nga graduate ibat king Holy Angel University o HAU king syudad ning Angeles. Matagumpeneng ikwang Jan Michael Bundalian Amyo ing top 1 king examination kay batikwa ing markang 92.20%. Ing kabalen na top notcher, meni batya king balen ning Porac. John Michael Bundalian Amyo. Agpangking Professional Regulation Commission o PRC, 22,245, ibat kareng 36,768. Akitang wang exam ing mipasar, agewa kareng 29 testing centers king mabilog abansa. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susunod. Kaya katamang pagkibaluan ng bilin ng panahon king lalawigan, kilob ning 24 oras. At long weather system sing kasalukuyang mamapekto king maragura parte ng bansa. Ing northeast monsoon o angin yam mamapekto king extreme northern Luzon, kabang ing easterlies o ing mapaling angin manibatan king dagat Pasipiko, ang magdala nemang pamanuran, kildap at duldul king Visayas at Mindanao. Ing shearline naman o ing pamisalubong ni marimula at mapaling angin, magdala nemang papulupulong pamanuran king western part ng Luzon at Central Luzon. Mapali at malisangan na panahon naman karinganiwang parte ng bansa. Alang na anumang bagyo o low pressure area, kilob at luwal ng Philippine Area of Responsibility. Kabalen, maging parti kating pamagbalita kay News Force Pampanga. Na anumang kaganapan, isyo reklamo kay kayong lugar, mayari mong ikwento ay sumbong, kapamilatan na rin numerong mayakit kay kayong screen. Mayari mo namang mag-post kay kaming Facebook account. Panalakaran ng News and Public Affairs Team ng GNN TV44, ingadinan kayong mata sa kalidad ng lokalapamang balita bilang panatang serbisyo pa rin sa Blang Kapampangan. Ayaw nyo lang yan ng Lunis, may kala pa istorya, kitikin probinsya. Kaya ko po ibenigin to at ini in News Force Pampanga. Balitang totoo, Balen, susunod.